sejak 92, Madin Nurul Huda penuh cahaya. Di desa tercinta jadi pelita, menuntun santri kenal agama. Belajar Quran, fiqih dan akhlak, ilmu diamalkan, hidup pun berkah. Dididik ikhlas, penuh cinta lillahi ta'ala, niat semua. Madin Nurul Huda tercipta, tempat menimba ilmu mulia, warisan ulama dan guru kita, cahaya iman sepanjang masa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Langkah sederhana penuh makna, doa guru mengiringi santri semua. Semoga jaya sepanjang zaman, Madin Nurul Huda kebanggaan.